Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibod dito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kadto ti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kung kablawak iti dambag nga bigat, kada kayami nga sangapada, iti at padanan nyo ti pagkasalitaan. Ti pagkasalitaan ni Trixie, iti panangisurat ni Lady M, nga napoluan, Tatang. Ayan, padanan nyo papagayam. Sa gudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni Trixie nga napoluan, Tatang, babayan kini Lady M, may kadua nga pang Father's Day story. Dear Manong Nemi, kasta unay ti pungtot ni Tatang apaman nga nabasa na ti surat ngayon bati ni Manang Trina. Nakitak ti panang pigis-pigis ni Tatang ti surat. Nang mesmes, mang mesmes, agar-agar-ngaryet Manong Nemi, kabayatan nga agbasbas sawang ket kung kunan. Ti karampingat ka babae! Ti karampingat nga babae. Sayet! Gatel! Kalpasan ti adu nga rigat kan sakripisyo, kayat ko lang nga makaadal! Kim kasto ti daramid na, nakitaray! Naulit manen! Nagaasila ni Nanang nga mangan anawa ken mangpakpakalma ken ni Tatang. Lakahek tal na ka kuma. Di ka agpungto takasta mga nungumatuan ng depression ti daram. Laglag pa ba't sakit mo nga high blood. Ita kasunok mo sana ka mga pungto talaman. Hindi to na ulit manan napasamak manan kalpasan ti inaramid ti inauna nga anak mo nga nagpasikog. Iso akabilit ang nakiasawa ket saan nga naituloy ti panagadal na ita. Kasamot man ang tinaramit, ti may kadua nga anak mo. Nakitaray siguro, tanagsigog bet. Timulan si kabasat na. Tinalapinan panunutan, ti makatawan lang kuman. Katagraduaran ako ng bainday siya nga anak mo. Ang papada kayo amin ngotog, aren! Aluan lang ka eh, mawatan ka. Kas naganak ka nakuwada. Noan niya ti marikreknam kaya sumat ti marikreknak. Nasakit matinakam ko iti naramid ni Trina. Kasumat laing iti naramid ni Manang Nanatelma. Nga nakiasawa nga din na oras. Agaman niya nga ron. At dadita, nalpased, napasama kain. Awan ti sa baling aramidan ta, no saan nga mangawat ti kinapudno. Ah! Jagto pulos maawat ti naramid na. Jagto pulos maawat ti naramid na. Kenjak to mapakawan ida. Binaliwala na nagiti rigrigat ko. Rigrigat na kadakwana.
Dikit lang bukod na pagragsakan ti pinampanunot na. Di naman lang pinanunot na kiti ato nga sakripisyo na. Nang nuna kanyak nga amada. Nga arig na iaradok ti bagik kag trabaho ayat kulayan nga makaadal na. Mumot na itabakit dandali jak agina na. Gabutan jak kayat nga kamtod na itagastusan. Inarapahap ko nga ori marigrigat talae nga naganak kadakwa na maipayan tayo na tinaran niya ka masakbahayan. Takas may sa nga ama. Tani gagaya ka makita niya pinta sa pagmanagan na. Tadyak kayat nga mapadasan na tagrigat takas hindi pa mapadpadasan ta itang harigat. Inaramin ko ti amin na kabalak, awang pulos ti sinamir ko. Ang tudtudo man, kasta unay ti darang ti pudot ti init. Nga madakla tayo ti kataltalo ng agtrab-trabaho. Iman niya tinaramin da. Niya tinsubad da. Pinaay da terapap ko para kadakwa da. Pinaay da isang ulitek. Diyak tumapakawan dagit siya nga duha nga anak ta. Saan to? Saan to? Kinun ko na ni tatang nga ore la maka sangsangit manong nemi ka po tipungtot kan sakit tinakin. Ngayon kinunamat manin ni nanang insungbat. Saan nga bale lakay? Saan nga bale? Samad lang nga tututwat anak tagad. Dito taga po na no apin nga kinaduan ta tinaganak. At damat pa hindi kayo tituwa nga inaudi nga anak ta. Da Tricia kini Trixie. Oh. Napaay ta ka na kiti inauna. Saan ta nga tamat nga mapaay ka na kiti tuwa nga inaudi? Saan ta mapukawan tinamnamalakay? Gabuta saan nga agpapada ti gasat na kiti upat nga anak ta? Laglagi pa yung kumaday ta. Uwain manong nemi upat kami nga kakabsat na binig nga babae. Ni Manang Telma ti nauna, ni Manang Trina ti may kadwa, ni Manang Tricia ti may katlo, ken siyak ti buridek. Trixie tinagang ko. Puro letter T manong nemi. Naanos na dungo ken nagaget ti amami masansan no kwa nga mangwangit ko nga bagbagaan ni tatang dagiti tallo nga kakabsat ko. Ubingak pa idi. Adak pa lang amin idi elementary. Hindi mang mangikuti kastoy pa magbagata na kiti manangik. Agsigsingbat kayo, nako, ha? Agawaan nyo tagbasa. Wine? Ipas na kayo. Taramid agmat ti amin na kabaylak nga pabasa ka na kayo. Nagkaridamat idi manong. Kit ko na ni Manang Telma. Wantang, di ka madaragan. Napas na ka, makita yung met. Second year college kun. Doa pa nga taon, nagturpusak ton. Palubos ti apo tang. Adan to na anak yung maestra. Iso nga, agananos kayo ikarik. Matungpal terapapyo para kanyak. Agturpusak ti kulayyo nam namain nyo da ita. Ngem saan nga tungpal idi manong name ni Manang Telma da ita nga karila. Agsipod ta na si Kukan, ti boyfriend na, iso nga kapilitan nga nag-asawa da. Kas taon na iti sakit tinakam ni tatang, kas nangig mo, manong nemi, ti reaction na itay. Kit kinagura na ti kapsat ko. Iti agkalay sa dama ng Telma, kan ti asawa na saan nga napnapan ni tatang. Takamilaeng kadananang ti matendar. No namin ano idi, gandat, da manang kan ti asawa na nga kasalita ni tatang nga agpakawanda ng pulos nga saan na nga sinango da gito. Naayat ken nadungo ni tatang ngam nisot mapaguram permi. Sos narigat mo nga ikaro. Imbilang nakide ni nana nga saan nga umumay dito balay at dinakayat nga makita ida. Kasla na upay idin nga nakasla na upay idin di amami kapatikas diyang inaramid ti inauna nga kapsat ko. Kanayong naliday, kanawan ti kanay kay na ngam kinasarita ni nanang, uno kinasarita ni Manang Trina, inay ayon na ako nana. No saan man nga nagtungpal ni Manang Telma ti Karina tatang, siyak ti makatungpal, ikarik ka na kayo, agturpusak, agbalinak to nga CPA. So nga di ka kumang mapupay lang, tang, di ka kumang mapupay.
Patuloyan ta ko mga agbasa, please. Kasta idi ti panangay ayon ni manang Trina ken kuana. Aging ga ngin inot batlang na iliwliwag ni tatang ti amin ket nagsubli ti saranta ng agtrabaho. Dandani idin malpas ni manang Trina ti third year college. Maragragsakan idin ani tatang gawatan na surok laengen nga makatawen agrador ton di may kadua nga kapsat ko. Ngem, nakadakdakkel nga ngem. Kastoy maten tinapasamak. Naulit manan ti kasti kinunan ni tatang ita nga manen, naulit manen. Saan manen nga na, saan met nga natungpal, ti may kadua kapsat ko ti Karina. Manong nemi? Diyak met kiti mapapalaw ti amami no kas tauna ti gura na ken sakit tinakam na kadig ti dua kapsat ko. Taore met siguro na sino, nga ama, no kas jet aramidan dagiti anak, nga paadalin na, pagadalin na. Makapungtot siyempre, makagura, kaya nagsakit tinakam na. Saan man lang amin nga pinanpanunot, dama ng Telma, kinima ng Trina, nga nagpailuyos daman, nagbadbada ti suliso. Kakaasipiman manong na ni tatang agtrabaho para kada kami nga anak na, nga makasjakit din tinaramid. Manipo din nakitaray ni manang Trina, saan damat nang nagpakpakita dito yung balay, nalabit. Mabuteng ginagamakda, iti mabaling nga aramida ni tatang kadakwada. Taamudan, nga mapaguram ti amami, pulos, di nakapulos mapakawan. Dahil nga may kadua nga pasamak a panakapaay ni tatang tinangitunda ti inot nga panagbalbali ti ugali ni tatang. Nagbalinan nga managpungpungtot, ore basitla idi nga kamali ni nanang ong-ongtan na. Kasi tinaminsan, naladaw la basit na ni nanang nga napannamalon kang kuwana iti taltalon taado nga rod digiti linaban. Pinagsawsawan na kano. Makasangsangit ni nanang nga nag-awid kitimbana kada kami tinapasamak. Uri kada kami kini manang Tricia. Kasi kagura na kami. Tawang mano nga kasauna kami ni tatang. Nalamiis ti panakilangan na kada kami ni tatang manong. Noan niya ti basol da kiti duwa kapsat ko kasla kamla mairamramanen. Kasla kagurgura na kami, nga kabalay na, kasla da kami ti pangipapapasan na ti gura ken sakit tinakim na kadi duwa kapsat ko. Manong nemi da di na dungo ken naanos nga amami, manong nemi ket nagbalina na kasjay. Nagbalina nga naunget, ken managpungpungtot saan lang nga day tamano. Masurutan na pa yan ti uminom itinasangin. Masansanan nga mabartek nga sumangpet. No idi kat sagpaminsan lang uminom, pangikat lang ti bambanog, pangpaimas ti kaan kunana. Ngamita, dandani inal daw. Kat no kasta nga mabartek agsao sa unton nga may iti maikontra ka na iti agasawa nga apo na yun ya takas taon ito panagsasauna may kontranto ka nagiti agasawa nga nagiti nag-aasawa nga kaabsat ko pagsawsawa na ito ida ori amo na nga saan na mangmangig na kami ito makangkang iramraman na kami pa yun kas tama ito iramraman na kami kinimanang Tricia nga tumulod kami ito kano kadakwada nga masapa nga makiasawa nga saan kami nga makapagturpos. No asinuman, di giti dumakapsat ko kastakam kano. Nasakit man nga denggen, di giti bagbaga ni tatang kada kami nga biday amilang, tako na ni nanang. Alala anak ko, Tricia ken Trixie. Sa nyulatan ng ikaskaso, di giti bagbaga dya, amayo, no kasta nga nabartek ha. Bungalayang da dya ti sakit, tinakim na kada giti kakapsat yo. Ngem ko namat manong nemi ni manang Tricia si Mongbat. Maawatan mi mat ani tatang nang. Ngem masaktan kami matlatta ka na kiti bagbagana. Saan nakam kumamit nga basta husgaran latan. Nga maitulad kami kada manang Telma kini manang Trina. Tasabali sabali kami mat kani Trixie. No siyak nanang, jak to aramiden ti baki asawa nga masapa. At nakarik ti bagik,
nga or anyat mapaspasamak, agadalak, agturpusak. Ket no siyak tumati sumungbat. Ore siyak bandang. Ore siyak banda. Diyak itulok nga sa anak nga makapagturpos. Arapapot agbaling nga maestra. Ket masapol nga tunuyek dayta. Diyak kayat, ti maipada kada manang. Lalagat na siya at nung anak ko. Nasiyat la. Ipastek yung hartag basa ipakita kinipareknek yo kinitatang yo. Nga saan kayo akas kadagiti kakabsat yo. Ada kayo ti inaudi, da kayo nga inaudi nga anak mi. Ket da kayon to ti makaitong palti kariyo iti amayo. Da kayon to ti mabalim mi ipanakkel. Alis to nga rod ti ba naglamas digiti aldaw manon nemi timtengen ti ba nagturpus ni manang Tricia iti secondary. Irin ta siya agterjer high school aktupay laeng. Kalpasan ti graduation saan nga namnamayan ti kapsat ko ang kasalita ni tatang ket naklaat ni manang idimbagan. Ano ti kunayo tatang? Abay. Nagbaling ka din nga sulot. Ha? Siga, Tricia. Ti kunag. Di mo namnamayan nga pagbasain na kayo ti college. Tatang, di mo namnamayan nga patuloy na kapailangan pagbasain iti kolehiyo. Yung mga pitatang, anya nga apay? Salut-sudim ka di pa lang ti makaiga po, kahit amom lang arudan. Ngimtang, awan ti basol ko. Saan ko nga basol ti basol damanang telma kini manang Trina? Sa bali da, sa bali akmet. Saan ko nga rikna tiriknada tatang? Uri ang kakapsat kami. Saan kami nagpapada tirikna? Pangasa yung tinatang. Didak ko mga tiramaramang sigura yung kanakuana. Nagadukit kayo magbagamon. Basta na ito desisyon ko. Saan ka nga college? Dukayan mo. May asawa ka maten, kat pumano kayo dito nga balayan, tapnoon bibiyang mikangkan. Isod tuman la taramidem deta, gaga. Saan tatang? Diyak tupulo sa remiden tikas na. Kayat ko tigbasa, kayat ko ti makapagturpos, ikarik tatang matungpal terapaap ko, ganarapaap yo, nga maandan ti professional nga anak. Kagbalin to nga nurse, tatang. So nagpagpakasya ka na kayo. Pagtuloyan ng ko mga pag-adalan. Nga siyo tatang. Kastamat hindi ko na naging ang kapsat mo, han? Kastaon na naman ti pa nagkarain din na telma kinitrina. Nga manyat na masama. Awanin ti pa nagtalik ko ka na kayo. Agbambanukak lang masaysayang lang ti kwarta. Iso nga no saanin ko na. Saanin, period. Hindi man danunan ti panaglulukat ti klase manon nemi. Pinadas ni nanang nga kinasalita kanalukoyen tirek na ni tatang. Ngem natangken ti pangedeng na. Awan nga ron tinaramidan ti kapsat ko no saan nga nagsardeng nga nagbasa mano. No pinariknak pinalaus una nga sakit tinakem ni manang. Lumambril na ko ma. Kat tumulong akbat ng mga lukoy tirik na ni tatang ngam di nang tupay patyan ni nanang siyak tukid din. Siyak lang nga rod manong nemi iti nagpatuloy nga nagbasa iti high school. Siyak lang ang tagbasbasa. Kat gabuta sa kanang nagbasa ni manang Tricia ison tinagtagibalay. Taninanang impamaysanan nga tinutulungan ni tatang iti taltalon. Pagpiyaan na manon nemi saan nga nagbalbalyo ti kinagagat ni tatang ang trabaho. Di na kang binabayaan nga pamilya na itilaksid nga nagbalin da ito nga mamarte.
Mamangig minukuhang agsasalita, nagdarakal mi, kat bagbagaan ni nanang ni tatang. Tonyo, nanibagam Tonya. Nida ito yung Tonya ayat nagang ko. O, natatonyo tinagang ko, kat kahit ko nga Tonya ka. Apay. Di mo kumuuna iti arak. Laglagi pa yan. At the high blood mo. Kandi mo unay labsantig trabaho. Tama di kang kati sobra pa nagbanog. Kang kanayon nga dayta ti patpatigmaan ko keng kangam. Dinakbat ng dagan. Trabaho matlat nga trabaho. Ken manipod narugyam ti kanayon nga uminom ti arak. Ken di ka matlat paluspus. Di ka pulusan mauma. Kasla irurumon mo matan di bagim. Amom Tonyo. Imbala kang matlaing ka na kita anak mo. Anya! Hoy! Saan mo yung baga data? Jaktuplos anong utang imbala ka na kita anak ko? Na kita anak tangan. Kaskan ka. Bagbagaan ka di kagtungpal. Kas ka na kita anak ta binagbagaan na ita ang sa nagtungpal. Kahit mo nga di nga rod, nga may dalit kat sakit, gamot ti panagbarbartek mo. Ay na ay, bakit naragsakag ti kasto nga raramidek? Iso nga baybay anak laeng, Teresa. Bagbata, malagipot na agang ko, Teresa, tunya ko numitay. Wanang ikam kumahamit ti bagim ti inanalakay, tunyo. Ken gastam kumahamit at panagin inom mo, makabadakas na ita sa lunat mo, ti arak. Di awang ko maglakot arak na. Pure damagam na tagbasbasat surat. Di may sarding nakadingarod mo. Magiram-ramang kayo. Ay na, Teresa, nagasat konti matay. Akit anya nga raw, total. Awmat na tipatag ko, cancer cervix nga ama ka nagiti anak ta. Samo sa unday talakay. Napatag ka nagiti anak ta. Tayo napasamak ka nagiti duwa nga inaon na siguro kat na ikari akas at gasat da. No kumataawatin mo ti kinapod no, kat pakawanay mo ida, sigurado nga lumag-antirik na. Pakawanam ganawatam ko mga minan, datel makinitri na. Etapno agsubli ti kas ti dati nga lagaan ken lagaan tarik nam ken tal na tapanunot mo. Hala panunutan nga ina. Apay nga agbarbartek ka, gabot ti sakit tinakam mo. Ngayon makatulong ka rin ti arak ngarot ken ka. Haan, may dagal ta sa lunat mo. Apay agbarbartek ka, ken apay at nasakit tinakam mo. At nasakit tinakam mo, tadi mo ammo ti mamakawan. Jakto pulos mapakawan ida, Teresa. Agtalin na tigurak ka nagwa nagapot ti kinasukir da nga anak. Pinagbalindak abambanting awan ser-serbina. Iso nga jakto mapulos mapakawan ida kung nakmat saan to? Idi may isang nga malayam nga panagkapo kini eskwela na sangpetak nga agsang sangit ni Manang Tricia. Manang, abig sang sangit ka. Ano napasamak? Sinaruts ko. Niya, tanya dadanan ba tinagsangit, Manong? Manang apay. Yakon ka ba ilang tikas ito yung mapaspasamak, Tricia? Sikat ti Tricia, Manong. Trixie tinagang ko. Ay, yakon ka ba ilang tikas ito yung mapaspasamak, Trixie? Ading ko saanin. Apay kamin. Ay, napasamak ni Tatang. Apay ni Tatang. Inan ano na ka, inong ongtan, kan pinagsawsaw nagmanin, anya, taapay, yan masul mo. Ito nga minimay danangal daw, kininanang, imbilin na makaipak niya akong dito'y balay, sumarunong akto, kadakwad, ito taltalon, tapapanak kano, tumulong agaik, taan nakaruruot kano, tipinagayan tayo, uwang ko nakbet Ngam ka medyo maditirik na kitay, na iturog ko, jak matin nakapuot. Dejay, agkakasikat matin nga, nagaling bagbaga anak kaniyak, sa dutak ka no, awang ka no, ti ser-serbik, jak amo ti tumulong. Nagsanayak man, na siya nang unay ti kapsat ko, kat kinunakin ko na. Alaus to nan manang, sa pasensya mo ni Tatang. Amo mo tugali na, nalakang pungbungtot. Dati yun tagad jazz, kata, awatan tayo latan ay suna.
Masaksaktan ako na yung kanaginipagbaga na kanya kasi nga nakaikid dahil ako. Ano yan? Ano kahit mo sa umanang? Nasaysayat langin no pumanawak. Ano yan? Ala. Tapno dinakton makit-kit rin tatang. Tapno awa na kung ong-ongtan kan pagsawsawan na. Alam mo lang saan man ang Tricia. Di mo rami din tikasta, saan ko mga pumanaw, sa dinungorot pa na malaman. Makamuditan natin ko. Komporme na sa dinot matuturong kon. Tinasken, adayuak ni tatang, tatalagang ang tiyakon, maipturan, ti araramidan na saanin nakarumaten. Saanin natin ko. Ti ambok idi manong nemi kat saan nga ipaypayso ni Manang Tricia ti pumanaw. Wan, ngem. Nakariing kami manong nemi nga nakariing kami ti may nga bigat nga awanin ti kapsat ko manong. Agraman di kiti arwatan na. Kasto ko na manong nemi ti sangsangit ni nanang idireta nga ipapanaw na irinto takaslawang meten yaman na kinitatang. Pinabasol ti inak ti amak. Kat di tama nung nemi nga nag-apa na. Basol mo! Ano ko lang? Basol mo ti papano ti anak taton nyo. Basol mo! Hape ko man siya tayo pamasolam. Hape ko man siya tayo pamasolam. Saan ko mga pinapapanaw Saan ko pinapapanaw ni Tricia? Iso nga, saan mo nga ipabasol kanya bawatam? Nakaro ka una yan, Tonyo. No saan ko mga kasi titratom ka nakuha ng gagawsat, saan ko mga napanunod di may sa nga anak tatipimanaw. Kasano no talaga sa mapasama kayong kuha na? Kasano no? Masalaw, makasalaw ka lang ito managdagdagas ka ramisenda sa danto mamatayan, Diyos ko. Sabi ko matasaan. Sabi ko Adu kadadupay na kinimbagbaka ni Nana nga posible nga mapasamak kini Manang Tricia. Kas pamabasol na ken panang babalaw na iti amat. Kam sa malat nga paati ni tatang Manong. Aging gangin baga ni Nana nga birukan da ni Manang Tricia. Ngam sana kayat ni tatang. No, muna ti pimanaw. Amo naman nga ron, tagsuble! Talaga ka di ka nagbaling kang nga naulpit ka na kita anak mo, Tonyo. Hawan ti basol na kiti duwang inaudi nga anak ta. Nga mapay kasta ka kadakwada. Saan da nga basol ti basol da tel makinitrina. At da bukod da nga panunod kendrik na da kiti upat nga anak ta. Saan da nga papaday ti gasat. Ulit-ulit na kayo magbagakang kanayta. Ibanyat araramidan. Pinadas ni Nanang tinangsapol kini Manang Tricia. Napahan ka na kiti lugar nga namnamayan nga papananti kapsat ko. Nagsalsurod-sud ka na kiti kagayem kan di kabagyan mi. Nga maawan met. No man na nagsangit ni Nanang nga madandanagan para iti kapsat ko. Ananti nga ay kumet no kaman. Trixie anak. Sa mo na pampanunutin ni Manang. No sa dinuman iyan na ita, amok nga natalagad ti kasasad na. Gabata, saan nga maibayan ni Apo Diyos isuna? Ikarkararagting na sapay ko tamang panunot ng tumadlang ti agsubli dito ibalay. Sabi ka nga, makastana ko. Sabi ko Aging gama nung naming nga dimteng di pa nagturpos ko ni ti high school. Ket kapot na bakasyon. Tinulungak dagiti rakel ko karigit trabaho da. No pasalugan nak ni tatang iti taltalon mapanak. Agtungpalak. Sana kapulos nga reklamo Manong. Nagagagat akid di Manong. Tabareng no may ayok ni tatang aging ka nga saan nga may ayok ni tatang tapno mapagtuloy na akmatlang agbasa. Aging kang sa nga napuputan di pa naglukat man ti klase Manong ng anak.
Ano nga tati plano ni tatang, kahit nakatanga pagtuluyan iti kolehyo. Siyak lang ang tinabating anak yun dito eh. Nag-aasawan na kiti duwa. Sa nagtalo ni Manang Tricia, nga dito pa amuno sa tinotayan na. Siyak lang yan. Nagraduara kong high school. Pagtuluyan ng kata ni tatang ang basa. Agad kasalita mga anak ko. Ang putengak. Baka noong tanak lain. Sang katamet, awan ti kasi ti mangpadas. Triksi. Anya ti amom. No siya ti makaalu ko itirignan. Among manak mamatiak nga saan nga bato ti puso ni tatang mo. Gabot awan ti bimato nga puso na. Awan. Alan. Padasan ti makisarita keng kuwan. No pa'y adda panagamak ko manong naming at introtered ko tinakisarita kini tatang. Tang? Abay! Nibagam! Makikiktot kayo mo tang. Kaya wala siya, kinigtot mo man. Diyak na mo nga adda ka. Adda ka malatang ko nang, abay ko na ka. Tatang mo. Abay namin. Kuwadang, panaglulukat mga ngamin ng tiklase. Ket niya. Kahit ko matiktuloy nga agbasa ti kolehyo, kidaw ko makata kayo nga pagtuluyan da, di pagpakasik tatang. Please. Tatang met. Saan ka mabalin? Anong name? Tatang, nuan niya man ti bagak. Ha? Nuan niya ti imbagak kini Tricia. Isumadla di bagak keng gaita. Saan kan kang pasa? Hawan tumatlang ti Sir Servina. Tamakiasawa kan tumatlang nga saan nga makapagretuar. Saan tatang? Ikarik. Agbasa agretuarak. Agbalinak to nga maestra. Kat isagod ko ta kayo ti balagi. Stalmon, isagod ko to di balagi. Stakit sa uyo nga anak. Anya nga balagi. Diploma. Agbalintumat nga sikog ti diploma yo. Amom, Trixie. Nabanno ka kung nga dumdumngag ka na kita. Iso lang iso na gini magbagayo. Makao maadagdagan. Kastamat ti ko na kita daw makakapsat mo ini. May natapasama. Makaumang at dengdengkan. May salita sa ok. Saan kan nagbasa? Nalpasin ti salitaan. Pumano kan dating ko ayan ko? Pumano kan? Ngayon sa anak nga naupay manong. Imbes nga agsangitak akas iti inaramit idi ni Manang Tricia. Kinasalitak kiti manin ni nanang. Nang, anak, kahit ko nga talaga nagbasa, kahit ko nga mariknikan kinitatang, nga nagbindot ti pamati na agpapada kami ngagkakapsat. Ipakita nga sa baliak, kas buridek, kas bunso, nga naiduma karig ni kakapsat ko. Kabayla katakbiran ti karig. Agturpusak nang. Agbalinak to nga maestra. Karig-karigata katunuoyin dahil nga napahap ko ore anyat mapaspasama. Ay nirakait mo sa wan anak. Trixie. Ada ka damat panggap mo nga pumanaw. Panawan na kam kadimat kinitatan mo. Ha? Sinaludsod ni nanang manong nemi kat nasiputak nga timbrem da kiti luwana. Sana nang ewan tirantak nga pumanaw. Di ka mandarangan. Agdali na eda kinisidog niyo kinitatan. Nga magbasa. Ngayon kasano nga rodan na. Pangalaam nga ron ti kastusin. Adasang kabasit ng ornong ko nanang. Nang idulduloy na karagiti, itedyo kanya ka allowance ko. Naging inota.
Umanay na dyan nga pang-enroll ko, kanigatan ko, kanigiti masapsapol ko. Kaya nagtrabaho akto. Kaabay alam nga ta. Nga paggidanan ti panagbasam kin ti panagtrabaho kas bila. Kabaylag na nang. Mga asin na po Diyos. Hamong ka direk baybayan na po Diyos. Sige anak. Suportaran kayo ti dahil tangapanggip mo. Kadarabidag man ti amin tapno matulungan ka. Makitak tirigat mo. Tirigat mo agbasa. At na idulduling ko ang kwarta. Ha? Yung isa mong asang amo na dyan yung tatang mo. Isupay lang ti ininutag nga itid kang allowance mo ha. Aging kang awang pati master ka mga trabaho. Kabayatan nga pasbasa ka. Nagkamanak nanang. Nagkamanak unay. Idi maamuan ni tatang kunana. Sige. Nagpilit ka gayam. Alalala. Agindalain ka. Sige. Agbasa ka. Nga makamukay ti bagim. Basta di nakiramraman. Kita man no makapagturpos ka ng peso nga di ka makias-asawa. Nagbasa nga rod manong name kat kabayatan dahil tayong karigatak tinagbirok ti pagubraak. Ngayong inamit lahing nga bulan awang pa tinastrikak nga trabaho. Adon na kita nag-applyak nga restaurant kata karinderya ken grocery nga may bagada nga no vacancy, awang bakante. Dagiti na dumang nga nag-applyak di damat kayat ti part-time laeng nagrigat. Wan mangrugin nga problema kami kininanang. Marigatan hindi inak nga mangisakad ka nagiti kastusek. Tamalaksi iti allowance ko at dapat ikidiraskin nga bayadak mo kwa di eskwela. Kastamat manong nemi ka nagiti project ko. Gumata nga ka nagiti masapsapol ko naduduma ti lahing pagpletek ti kwartak nga mapanagbasa. Sana kang merienda ngam nagan-ano sakmanong. Kading karkararag kong sapay kumata trabahin nak ni Apo Diyos. Ipasabat na kuma dagiti ka sa pulak manong. Agsangsangit ak nga nagkidkid daw ti tulong ti namarswa manong. At mariknak man ti napalalo nga kinarigan. Ngam jak kayat ti sumuko. Nagbaling nga dakkalakarit kanyak ti kaawa na pulos ti panagtalik kanyak ni tatang. Nasken ngagbaligak. Nasken unay. Babayan ti adu nga rigat tuo ken sakripisyo nalpas kumatlaeng ti first year college. Kaya adda ako ni ti second year. Ditoy nga dimteng ti panubok kanyak manong. Kas may sa nga balansa nga kunada nga napintas adu dagiti lalaking nga mangaram kanyak manong. May sa kadakwada ni Dexter. Ayos. Diyos ko. Kastoy kadi-idi tinarik na ni Manang Telma. Niso nga nagsikog, nagbasbasa. Kastoy kadi-idi narik na ni Manang Trina. Iso nga nakitaray nga dinaoras. Allah. Kastoy gaya manong na mainlove kan. Allah. Kinun ko naktinakam ko manong. Wan na dana kiti special nga rik na para kini Dexter. Naanos kinadungo kaniya. Nukasta nga agda kiti library nga agraprepaso o may nakdanunan ikan iti pagmerienda. Ikan nakti merienda. Hamburger manong name ikan cook. Tultulungan na karigiti sa assignment ko. At dapit na gundaway nga. Agparikutak tukasta nga. At dapit naskin nga bayadak iti eskwela. Nga iso timang mangted no ka. Tadyak inlibak ken kuha na ti kasasaad ko manong. Imbagak ti budno ken ni Dexter. Diyak kumakayat nga awatin na kititad na alamon. Sino nga timang tulong ken ka? Ni Danny? Ni Daniel? Ni Roger? Sino ka mo Daniel Roger? Kit baka no da sa baling agar-aram ken ka? Apay aram mo na kuma? Sikamit. Apay kumararami tikas di ken ka na saan nga? Allah, Dexter, datadyak kahit ko nga mabalin eh. Tsaka iti ba ipata ka rin kapsat ko.
awatem ket din. No di mo kayat, talagang aham mo kayat. No kayat mo, di kayat mo. Ipapilit na no ka manong name, di so nang latanukan ti abay ko sa anak panawan. Kapilitan tuwit lang alay at yung kwarta, takasapulag na ron. At na mabalinda Dexter manong name, iso nga dulat at kwarta na. Ito ti kwarta na ipagpakita na. Impakita na, imparik na, kinaramid na amin ti kabaylan na, nga pariknek ti kinapudno na kanyak. Aging gamanong, ala, diyak mo ito napupuutan. Dexter, ala niya dito yun. Abay, talaga matan nga love ka. I love you too. Ape ko mga nga parigatan tarik na. Naragsak, ti adda mga ipatpatig na, kinipatpatig. Adda mga ipatpatig kang kuha na kinipatpatig na, di ba? Uy nga ron, I love you too. Jack kayat kunak, saan nga mabalin ti maki-boyfriend kunak, kapag agbasbasak palaeng, nga dahil tayo sumagsagsak iti panunot ko nga, mama, anong ti pusok, kirik na, kasta unay, ti panangiduron na kaniyak, tapos aklo na ko ni Dexter. Nagturay kanyak ti bileg, ti ayat manong, iti apagdarek matlaeng, nalipatak ti karik, iti bagi ken karik ken itatang, napailo, day pailuyo sak, iti marikrik na. Kasto'y gayam, nakunak tinakin po. Mawata kita no apay nga inaramid, dagiti tuwa kakabsat ko ti kasjay. Sanda nga nalabanan ti riknada. Nagbalinda nga narukop idi, tamariknadan ti ayat. Huwan manong, nagpaituray dati diktar ti puso da. Kasmat kanya kita. Pudno ka di manong name iti sang kaibaga ni tatang, nga tumulo nagto ka dagiti kakabsat ko. Talaga ka di, ngagpapada kami ti kasat. Mapasamak ka di mat kanyak ti kas, tinapasamak ka naman ng Telma, kadima ng Trina. Mapasamak nga tama nung name. Kas agayan ayat, manong name kat maikan kami met inukwati kong daway, awisan na kang paspasyar, ngamangan kami itirual. Kaya no kasta nga kaduwak ni Dexter, manong naming, ay itan ka onay, Trixie, sweetheart. Aramidag ti amin na kamaylag, tapno agbaling ka na raksak. Sang kan tupulos kang babawi nga mga klon kanya. Sang kan tupulos kang babawi nga nangaklon kanya. Ay, iten kami, Dexter. Sabi ko mata sang kan itong agbalbaliw. Kaya ipas nagtakumati, ipas nagtakum mga agpadpada, ti panagadalta. Wen, sikat inspirasyon ko. Wen, Trixie, namayim data. Diyak tukulos agbalbaliw ka pata. Nakabat pa nagkaonin kanya. Sika ti amin ko, sika ti biyag ko, sika sweetheart. Idira minsan awan ti klasik idira ita nga malem kastamat kini Dexter inawis nak ng kami agbuhay ti sine. Allah. Sine manong. Ita. At dagod daway min manong. Umuna sine. Kadito nagtipagsinyan manong. Mas daawa na display na madgahim ni Dexter. Natanang manong. Holding hands. Awiden na pagsanggirak iti abaga na amamuloy na't barokong amamuloy na nagiti buok ko. Kabayatan di pasnak minagbibuya. Kas diyamat lang. Apagapaman lang di pa ng kiss na iti lips ko. Met gayam ko nagtinakam ko man. No, depende gayam ti lalaki no nasingpet kuno saan. No naalikudag kuno saan. Siguro manong dagiti nagbaling nga boyfriend damanang Telma kini manang Trina. Sus, may hilig na siguro chancing. Baka ramas, susapo. Ngam nagbaling nga singpet manong name ni Dexter, katagyamyaman na. Dahil dumalpas kami nga nagbuya, rimor kami, napag kami nagmerienda, kalpasan na
nagpara ti tricycle ni Dexter, naglugan kami, yung pagkarup ko eding itulnog nak ti terminal nga mapanit ti lugar mingem. Nakiktutak manong. Iti sardeng naman ti sangot ti may nga hotel. Dexter, apeng nga dito ti nangipasardingan ti tricycle. Anyat kwenta dito eh. Oh my God, sweetheart. Dumasakan. Tahinta ni Tuanek. Ha? Idya ko maunig ti baksin niya ni tayo nga apaka nagsakit ti ulo. Mabitinak lang. Kunak man ang nasingpit ka. Oh my God. Kinunana manunemi kat imunang nga dimsaag kat ining kaman na tibay sa nga imak. Diyak kaya, Dexter. Ana? Diyak kaya na panunutin. Saan mabalinti kayo mo pasamag saan? May kakit din. Nakababayin nga doon nagduganan ta. Sumbrag talang. Saan ka matapilit ang di mo kayat? Anya? Anya nga kumangarot teramidan ta dita uneg? Alaman? Hindi agsasalita ta. Agina na ta. Agpalemiis ta. Oh my God, sweetheart, intan. Kaya, intan. Kinunanak at ginuyot na kung ngenroal ti unag ti tricycle manong. Tsakayat ko na ka. Tsakayat ko na kamtsak mantap lapsutin ti ima kapatpatan na. Magmagna kami mataltang nga sumsumra kiti hotel. Kaslamay sak nga robot nga sumusurot. Sumusurot ak matlatan kang kuana. Allah, kasto ka diya talaga, oring matdamanang telma, kinimanang trina. Di mi kayat, kung adamat, ngam sumursurot damat. Uwan manong nemi, aging gangada kami ti uneg, ti may nga silid ti hotel. Nakastrik kami, inrakepin nga dagos ni Dexter ti rita, kalpasan na, biniglanak matan nga inarakop na, Dexter no? No, Dexter saan? Saan yung patanak pangasim? Kinunak manong naming umirot mo ti panangarakop na kanyakit ko na I love you, Trixie. Trixie, please, patgan na ko mo, I love you. Itad ko amin na masapsapol mo. Ita lang. Maminsalang, sweetheart. Maminsalang. Karinig ka na nga inamalan di kiti bibig ko iti nakapapaw. Manong nemi arunahan ng triknak agprotesta ti panunod ko ngem ti puso ken riknak manong nemi kada apo mayan-ayan ako ni ti sulisog kasla nakaimas ti panagriknak bayat nga aprusan ni Dexter ngayon inutin ng oksuben ti kawes ko. Hindi takas la kailangat ka nagparang dalin tatahok ti ropa ni tatang. Okay manong, ni tatang. Kasla aday ti bubada nga mangkit-kita kanya. Naliday nga mangkit-kita kanya kasla mangmangig ko nga ti panangaw-awag na kanya kakunana. Trixie, anak. Trixie, anak. Trixie, anak. Isabalim ko ba mag-iim? Saan ka kumamaitulad ka nagkakabsat mo, anak? Kaslakilata ka nakariing, manong nemi. Katkalat ng durong ko ni Dexter. Trixie, habay. Naglukuhan. Mapangguhan ka. Saan nga rumbenti kaya tumapasamag, Dexter? Naikat konti lamang Manong nemi, noan niyaman ti inikat ni Dexter nga paset ti bagik mo ti arwatek nadaras konti nangisubli sa kalpasan na rimuara konti sila kadya ko ng kaso peti pangalaw palang pukpukaw kanyak ni Dexter kamkamatin na nagtataraya kong nga rimuara ti hotel. Manong nemi adda ko ni ti balay ng kaslak pala saan ko pala napasubli ti usto nga riknak.
Jackpot yan. Yung tikas niya nga napasamak. Diyos ko. Happy kami nga si Mortak. Nagalisto ko mat panagkidkid ko. Itay ko mapala nakita ganda kami ti sangot ti hotel. Tanda ni akon. Tanda ni akon ni Sagmak. Diyos ko. Hagyaman nagtadi yung palubos nga nakaarami nagtadag kalabindot nga pagbababoyak. Hagyaman nagtadi nakbinaybayan. Hagyaman nag Diyos ko. Kabigatan na manong nemi rinantak ang kinasrita ni Dexter kat naklat idibagak kang kuana. Dexter, sapay kumatamata na kita itong ibagak kang. Trixie, I'm sorry. Nga magsinatan. Anya? Nga mabay? Tsakayat nga maulit tinapasama kiti kalman. Ang mga natin sumarunong katagbaligikan ng mga lukoy triknan. Diyak kayat nga maperdi ti biyag ko ken masakbayak kapuking ka. Saan Trixie pangasim? Di na ko may sina diyak kabailan nga mapukaw ka. Ay itan ka unay. Sorry. Pakawanan nak ng basol ko tinapasama kang ikarik saan to nga maulit day chay. Basta di na ko may sinsina pangasim. Ladingitek. Ngam nakaikadeng akon. Napatpatig ti napahap kong may tisika. Napatpatig ti kanitatang kong may tisika. Dandanin na tundahin ti dapintas nga plano kitibiyag ko. Na imbaglahay nga ta, saan nga palubot si Diyos ka napasamak ti amin. Manong nemi nayon ko pa yung baga ken kuano talagang da kami tinitudi nga para titunggal may sa da kam tulat. Ngem urayan mi ti umno a panawan. Agadal kami pay. Ketunoyon mi ngagpadpada manong nemi dagiti arapap mi. Pagpiyana. Naawatan nagbatlang ni Dexter. Naawatan naman lang amin manong. Kalpasan manong nemi dedi apasamak adadan ti panagipasnek ko ti panagbasak. Liniklik ka namin pinsan ni Dexter aging ganal pas kumatlaing in the second year college adda ako ni third year. Dito nangarik na kang rumiklikat ti kasasad ko manong. Dumakdakkel manong nemi di kiti magastos ko. Adda pa di kiti gunday manong nemi nga manglanganak. Taawang pulos iti may remedyo ni nanang ori pagpletek la kuma. Makasangsangit ang amang pampanunot no kasano nga makalasatak malasatag di kito yung arigat kabayatan ti panagbasa. Panagriknak manong kasladjakon kabaylan. Marigatanak, makariknak, mariknak kakastamat kininanang nga marigrigatanin. Kakaasipin man nga grim remedyo karagiti kasapulak nang narunan ako sa nga agiksame nga kasapulan nga nasken nga bayad. Mabantog go utang ni nanang ayat na laing nga ada pagmatrikulak. Nanang, Trixie, anak, pingagluluwak asta. Nagaman na keng kati ado nga anos ken sakripisyong kanya. Amok nang marigrigatan ka mga saksakat karagiti ka sa pulak. Anusan tak kumanang baring no makapagrutuharak tumatlaeng itilaksid dagitirigat ita nga mas pasaran tayo. Unan ako, di ka matanagan. Tas sino ko mati sa baling ang tinulong, mangtulong kay kano sa nga siyak nga inam. Kas jamam. Aramidag ti amin nakabaylag, ang mga isakat kang ka, aging ka makapagtrupos ka. Ag tinulong ta anak ko, ha? Ag tinulong ta. Pinatas ko manin tinagbiro ti pag-part-time ak manong nemi aking gana kastreka kiti ba sa kaluklukat na restaurant para serve 6 to 2 to 11 manong 6 to 11 o'clock tirabi iti duty. Wow, 6 to 11 6 to sa 11 mawali mo rambulan bari mangabak basit lang ti sweldok
Talimalaeng manong nami nga oras ti trabaho. Ngayon inanusak na piyalang nga da allowance ko. No gapo ako iti eskwela manong nami agdiretso ako ni restaurant agbalorak no kantibadok kat sadya ko nagsukat. Iti pa nagsabay, iti pa nagbasak, iti pa nagtrabaho ko anong medyo marigatan na nga talaga. Tapos na mapuyatan na, masapak tumanin nga greying tibigat. Wano ay nakagbasak, tapno ay nakagbasak. Imres pa yung tibagi kat nandlaw ni nanang. Trik si anak, nanang, marigatan nga sama ti trabaho, kumutkutong ka pa yan. Saan nang kamailak, dinak pa kadanagan. Alaki na kananos kang arad anak Di mo pa yung tipakin kan salunat mo. Wanang, uli na kayo, kananos kayo mat. Anos lang. Iti may sang aldaw dandaniman idin examine me idi tayawatan nak ni nanang ti kwarta. Pag-tuition mo. Kinigatang mo kamatan kadagdag tumapay nga masapsapon mo. Binilang ko. 5,000 pesos. Nagadun da ito nang nangalaan nyo. Ornong ko da ita, anak. Ornong nyo? Apa at pag-uobran nyo nang? Kitadda. Mapanak makitabla ba? Pasarin maminto, uno maminto, ti makalawas. Sano, mapanak aglako ka na kitimulan ni tatang mo natang mangilasin akbatin ti idolin ko. Gusto nga makorornongak mo ka. Gusto gayam nang, agyaman na ka na kayo. Gayam, kumusta mo ni tatang? Nabayagan tsak nakita ni Suna? Nabayagan na tsak nakita. Takasano, rabi imot na sumang petak. Nakaturog mo kan. Sa itibigat, no makariinga. Ahawanan tayo masapabat nga mapanital-talon. Nahang, Apay, mailiwak ni tatang. Kailiw mo. Di pa nagungit na. Mailiw ka nga ungtan na. Mailiw ka nga ibaga ng awan serbim nga anak. Mailiw ka nga ibaga ng agin lalaing ka. Nga ti pagtungpalam tumitlaing kat makiasawa nga di agradwar. Kailiw mo na kitang ibagbaga na. Kailiw ko lang makita kat makasarit na siya at nagagatlat talaga ni tatang. Sana nga baybay ang titalon tayo. Wan, kada to di kiti mula na nga tateng. So nga, mapangkumat mo kay laklako. Agbarbarte ka di palaing. Saan mo na yun anak? Mamanon nga uminom. Kaya sampayin nga managpungto ta kasi di. Medyo nagbalbaliw ni tatang mo anak. Nasiyat mo na gusto nang. Maragsak anak para kinitatang na ita. Kumusta ka tamat na nagkakabsat tayo? Doon nga asawa na. Kumusta ka ni Manang Tricia? Malaki di daw talangin ka po Diyos ang nasete ka sa sad. Amo yun nang? Iba't patig ko ano yung ni tatang. Tricia na. Nakaskas daw ka di bagak. Iba't patig ko ni tatang. Kito na. Hanggang nakaskas daw, gawat abam nga ron. Ni tatang tinagtad karit kanyak tapno nagpursigi ak. Nagpursigi ak ang basa. Ni tatang. Ni kadilayang tatang mo, tinapatagkan ka. Siya ka nanang mo, sa anak na napatagkan ka. Kasta. Ni nanang mo, siyempre, ama na. Saan kalabas na napatag, no? Tikat nakapatag ka unay kanyak. Dua kayo kinitatang. Pagamuha manong nemit na nagsanay ni nanang. Nang? Abay nagsanay ka? Ay, malagip ko nga hindi kapsat mo. Ni Manang Nutricia. Kumusta nga tamat di kapsat mo? Sa dinungat ita nga talaga tayo na. Manon nga tawan ngawan. Mailiw ako ng kuha na. Napiyada kiti kakapsat mo at asawa ng tao. Pasarin naksumarong ka rin kadakwada. Uri siya nang mailiw kumatan ka ni Manang Tricia. Yung sabi ko matagawit tumat lang ti mabiit.
Kanain ko yung daw-dawat iti Diyos. Kahit damanang Telma, kinimanang Trina, kumusta damat nga tahan? Anyamat ita di damag kadakwada. Nagsiyaat na lang met, pasaray, umawag na kanyak no daduma. Kaya dati umay somorong karaangim no, ibagak ka ni tatang mo, agungot met. Didalagan patpadasin, dagpagpagita ko na. Kanong to nga ta nga mapakawan ni tatang nagrekapsat ko nanang. Kanong to nga ta? Idaw-daw ta kinapod Diyos anak, atunteng tundet. Kadagiti sumar sa runong aldaw manong nemi kaslalim mag-an ti panagat. Kaslalim mag-an ti panagatal ko. Agsipod, tanong ka sa pulak ti kwarta, ikanak adagos ni nanang. Nukas tangi bagak ken kuana. Mas dawak nakaluklakay ti iman nga mangted. Samatan nga agpropare ko takas idi no pakalaan ti tadakan niya. Adda nga kanayo nga nakasagana. Pag ikatan nagpayan ti trabaho tapno may considerate ko kang tagbasa. Adda din ti fourth year maudin nga tawen ko ti kolehiyo ng sinalutsod ko. Pakalalan niyo ti kwartang itadyuan niya. Ha? Ornong ko karon, ornong ko. Alam niya nang nagadukit din ornong mo. Kang kanayon nakikikan, di lang maibusan. Ay basta anak, di mo salutsudan pa. No masapul mo ti kwarta, aguni ka laing kanyak, taikang ka. Kan manipulita, saan kang agtrabaho? Siya kundi makamuti amin. Arabidam laingin ket mangipas na ti panagbasam ng runa ket umadanin ti panagraduar mo. Ha? Sumagmanulaing nga bulan, palubos ta po, agraduar kanto. Ngayon dinteng ti may sa nga pasama ka nagbalbaliw na min pinsan ti try ti panagbiag mi manong. Napasamak, tinagbutbut nga ni nanang, idi pa'y laing. Makabulan laingen, dumtengton, ti panagraduar ko, nakaragragsakak. Excited unay nga nang paspasungat iti dayta nga naisagsangan nga aldaw iti biyag ko. Madama, ti panagpractice mi para ti umadanin nga graduation mi, idi agring di cellphone ko. Ni nanang, so tumawag isang sangit. Hello nanang, Trixie, anak. Trixie. Nanang, apay. Apay, at napasama ka na kayo. Abing sagsakit kayo, ha? Itatag mo, anak. Itatag mo. Apay ni tatang. Nanong tatang? Intaray mi ti ospital. Simro ti high blood da. Kadlat-lat nga na baltog. De baltog ti, kadda po ka na ti puot na. Anya? Umay ka kuman ti ospital. Anak Darcy, mumay ka dito ospital. Diyos ko. Diyos ko. Isalakan niyo ko ba? Itatag ko. Isalakan niyo ko man itatang ko, Diyos ko. Kinon ko nakbanong naimi ng karkararag. When, saan ko mapasamak ti pagpuntuan niyo mapasamak? Iti doon tayo nga ospital na danon ko ni nanang agsangsangit pa'y laing. Sana nga makaid na madlaw ito nalaos nga danag na. Kumusta ni tatang lang, anat ko na iti doktor. Nadapay lang ti ICU, na, bandang matam ti minginda. Ngamang mangin ko ti bagbaga, dagiti nurse nga asla, delikado ka no ti kasasad ti tatang mo, nakaro ti atake ti high blood na. Sakad na ibaltog pa, isang pa nga nakapuo, taging gana ta 50-50 ka no ti tsansa ng agbiag. Ay sus, jak lagi di maawat ni gusto ti masama kini tatang mo. Tapos sino ko man ti mga awat nga matay ni nana, tatang, nakarkaro pa ka, jak maawat, dukas pagaringan tumatay. Kapag nga itapit na dandan niya ako nagturpos, kapag nakamasamang tigas na yung kuha na apay na nangapay. Nagkararagtagin na apo Diyos anak, naispalan ako man itatag mo, ikararagtag.
manong naming karkararog kong ordeta. Ispalin ako manitatang. Uwan manong, sayang. Sige tang, nang kahit ko pa kumakakadan na ni tatang, tinapahaot tap na makapagserbi akong kuwana. Kahit ko nga, iparaman tinamay kang kuwana. Taore no din ak tinulungan, ti panagpasa kiti kuleyo. Diyak bulos nang imula, hindi sakit tinakam kang kuwan. Gapot ang maawatag ni tatang, kang runaan ti amin. Ipatpatid ko na iunin ni tatang. Anak, nagbidot ka timbagam. Anya ti kahit yung asawan lang. Anya ti bidot nga magbagak. Saan nga pudnungan ti nakatinulungan ti amam? Ha? Kinapudno na isot nagkapuhan na kiti kwarta nga itad ko keng ka. Na nakwain Trixie, ni tatang mo. Nakita na tirigat kan tarikagay mo nga agadal. Napanagnagan na nga saan kakas ka na kiti kakapsat mo. Idi sumrek ka, nagtrabaho, kabayatan ti panagbasam na asyan kang ka. Nang roda, hindi makita na nga marigatan ka. Amo manak, saan man ngagsasaw, idi ni tatang mo, ngam narik na, ngayon inot nga naamiris na nagidibidot na. Ti saan na, nga panagpakawan ka na kakabsat mo. Ti panagbalin na nga nauyong ka na tayo. Kaya ti panangiramraman na ka na tayo, tigura na ka na tayo makinitrina. Nga iso ti puon, pinagtalawan ni Tricia. Nalang, idi sakbay ka ng basamak kang kuha na ti kasta, damdamagin na no kaano ti sarong karatel makinitrina, kano iton kaano nga sumangpet nga agawid ni Tricia. Kan maragragsakan para kang kuha na. Kan maragragsakan para kang ka, gabota, si ka ngayon na udi kat mapaggraduar na ka. Nga danton maestra nga anak na, kung kunan. Nga danton maestra nga anak na bakit. At amat lang maestra ka nagiti upat nga anak ta, nga makatungpal ti Karina, ni Trixie. Kasta edit ibagbaga ti anak, ti amang. Kaslad na pasit ti kaon ka, nga natignay ka na kita nga ibaga ni nanang mano. Awan ti amok ay sungpat ka na kita nga kanito. No dikat nagsangit latan. Nagsangit ak manong nemi, kabutang-butengak ka na nyaman ng oras, kat mapasamak ka mapukaw ni tatang. Ni tatang awan di sa baling inarapap, no saan, nganti panangipaay na kada kami nga anak na tinapintas nga masakbayan. Ngay tilaksid ti kinarigat, ti panagbiag mi, inggonam-gonam na, tinagsalukag ngagtrabaho para kada kami. Ni tatang nga manipudubing kami, kadim pariknanan ti dungo, kan pamatag na kada kami. Ni tatang nga tilikodan, nagiti naparnuay nga bidut, kan saan nga napintas, nga napasamag. Rimbimbaw latta ti puso na, ti kinatanok na, nga dinak binaybayan. Yesu nga nasken ko mga agbiag, Diyos ko. Agbiag kayo, tatang. Gapot na kayat mimat ngay parik na. Kayat mimat ngay parik na. Iti ayat kin dungmumi kang kakas panagsubad mi iti kinasya at mong ama. So alas ka nga agbiag ka kumatatang. Agbiag ka. Uwan manong nami awang pulos ti sarday tinak panagkarkararag iti namalswa. Nga isalakan na ni tatang iti pagkad. Nga silpuan na ko makapalain ti biag na tapno makadan naman pa iti napahaot apanawen. Kit anyan manong nemi akin na imbag ni Apo Diyos. Gabota na ispal di tatang manong nemi. Nakalasat iti dayta nga panag-atake na. Uwain manong name pipinatgan niya Apo Diyos datagid daw kinararaw mi keng kuana. Nalasatan ni tatang tipatay ket kastaon ni tragsak mi kininanang. Idi tay pakamot ti doktor nga nakalasat ni tatang. Isa na lang taada. Saan ka no pala nga nakapuot.
Dimteng di kakapsat ko manong nemi iti ospital kali dimit lang aldaw. Ni Manang Telma, ni Manang Trina, ken ni Manang Tricia. Nagkukuyog di talo. At dahan ti pimanaw idi nga kapsat ko. Nagsubulin, si Bang Peter. Saan nga may latawan ti ragsak ni nanang ang makakita kang kuana. Kastamat ti palagin inarakop da. Ket kuna ni nanang. Ay na Tricia, nako. Hagya mo nagtadakan, may hiliwa ko na yung keng kana. Naparam ka di aya. Apa nga taka lang ragawit, manong nga taon nga ura na ka. Ura siyak nanang, may ilok, ba't ura yung kada kayo? Da kayo kinitatang. Kat pasensya kayon, muna italang nagawidag. Saan ang kami nga basta makaalat ilib ko, iti hospital nga magtabtrabaho. Hospital! Pagtabtrabaho, Tricia, anak. When? May saka nurse, at anak yung kinitatang nga nurse. Ano? Tuloy mo ulit pa nagbasa mo yan. Susapo. Kasta yan, susapo yan. Namomi kini nga nanang nga dapat laing dubuha nga absat ko manong nemi nga nagkamangan na iri nagtalaw iti balay mi. Kaling da Manang Telma kinamanang Trina nga isudang nga duwa timang tulong ti panang pabasa da kini Tricia. Dagiti met la duwa kapsat mi manong nemi tinang tulong nga nang pareduar kini Tricia. Sadya kano bagyo ti nagbasahan. Ket sadya mat nga nagtrabaho. Kalpasad ti panagturpos na ket ni pasana ti board na. Ada kano upat nga adda. Adda kami upat nga kakabsat agraman kaninanang iti silid nga ayan ni tatang nga mga ruore iti panakapuot na. Alas 3 iti malem iti makapuoten ni tatang. Manong nemi, nagmulagat, sinagay sana kami akinita, nagkakapsat, at da kami lang asidig na, kat nalawag na nakita na kami, ang nagkaabay, manong nemi. Upat kami, nakita namin tatumtum, baron do kita lawanan, nung payawan ti sumngaw nga balikas na, ninanang ti mo na nga ni Masdag kang kuwana, na siya, nakapuot kanto nyo. Alaka, agaman tayo ti Diyos, na naispal kamit laeng, at dari kiti upat nga anak dito, ibang bantayan da ka. Nagigidang manong namin italong Masdag, ni Manang Telma, ti mo na, nga nangarakop kang kuwana, kit ko na ng tatang. Saan nga mabubos ti pa nagyaman ko, iti apo, tas adda ka madlaga na po ka, o ipatpatig da katang. Pakawanin na, kaya di nagpasbasula kaya ka. Akit si Boblat mag-animan ng Trina ngay marako, just the same nga dialogue, pakawanin nagtatang. Agyaman naktikin ang bag mo, kung na ipatpatig ka unay-unay, no, pa nagbasulak ka na kayo kaninana, kidawag man ti pamakawan nyo, pakawanin nagtatang, siya matang dialogue. Edi si Mublat met ni Manang Tricia nga nangarakop kini tatang nga arubos man ti Luana akit kunana. Adda akong tatang mailiwak una yung gada kayo ket siraragsakak nga mangibagakeng nga natungpal ko ti karik nga nagbalinak nga nurse addan anak yung nga nurse tang ket siya ti kang runa na. Yan. Paragraph. Yan. Ket siya ti kang runaan nga siyak kang rudaan nga mang taripato ken ka umimbag ka datang iba't patig ka unay tang ket pakawanin nak to saan ka man nga idi nga maawatan same nagpipinda kawan ang manong nemi saan man nga nagsasaw ni tatang karigi agon daway nga amok ken nariknak nga awanin ti impenan nga ugura ken sakit tinakam iti barokong na wen nagpakawan, napakawan na damanang Telma, Manang Trina, kaya na kastamatan manong nemi, kaya tararagsak man nagpindas ka nagbanagan ni Manang Tricia. Kapag itilikodan, ti panagar-arubos di kiti Luana, nasirayan nila tinisangsangan, isem kada kiti bibig na. Kaya di tasak mati si Mublat. Ito si Mublat, ang Masdag kang kuana, nakairubat panangarakop ka kang kuana, kit kinunak bayad ka, agduluak, mita. Tatang, agyaman at ti amin gabot ti laksid da kiti amin ng pasamak, ket di gayang binaybayan,
Talagiti panahon nga magkrikata ng kalagiti kastusik at si kamot lang na nang tultulong kanya nakasaysayat ka nga ama iba't patag ka unay tatang. Kaya isagot ko kayong ka di palagi gabot na sikat inspirasyon ko nga nagadal. Agyaman nag-una kayong ka datang. At no pa'y may san nga baldado ni tatang manong gabota malaksid nga saan nga makapagna marigatan pa'y nga agsao. Tadig ito'y tinapektaran kayong kuwana. At da kami nga anak na nga agsisinublat manong naming asikaso kayong kuwana. Kanayon na manang Telma, kani manang Trina, dito'y balay, ni manang Tricia, idi namnamain nga nakapag-recovery ni tatang nagsubli ni trabaho na. Ngayon binulan nga agawit tapno may nasarong karin ni tatang. Idintutas siya kalbasan nga nagturpusak manong nemi na ipasakti board ko nakastrek kasikot nga ng isuro. Ngayon iti Sabado ken Domingo ischedule met ka siya ti mga sikaso ken ni tatang. Orisan nga nakapagturpos na ginidua kapsat ko na siya at tinan na pinasmat ti panagbiagda tani manang Telma at sadya abroad nilakay na. Kaya nadamit sari-sari store da. Nimat manang Trina, manong nemi, at bukod ng atelier nila kay na, kaya nagtartarimanda, o nagtartarakanda itidingwen, akas kumatibaboy kang manok. Nagtutulag kami manong nemi nga kakapsat ng kami idatatang, kaninanang tikwartada, iti binulan. Kabungor to saan nga makapagtrabaho pa ni tatang, sa 2,500 kami ng upat. So nga buo nga 10,000 titid may kanakwada. Iti met grocery, agsishare kami pa manong. Ngayon ti kuryente kandanom, bukudak latan, tasak mat iti kabalay di kita takil mi. Lirawas ama therapy ni tatang tabarbaring laing no, makapagnantumit laing. Ken medyo sumaysayat maten ti panagsasauna. Kaya ti daw dawit mi manong nemi nga sabi ko ma, tanan lang itumit laing ti panagpaimbag ni tatang. Kaya dawan to kuman ti nakana nga pagte nga sumangbay iti biyak mi. Itiag na manong nemi, agpapada kami pailaing ababalasang ken ni manang Tricia. Ken na, nga madanubyo na, padangot lang nga nurse. Plano dapat din manong nemi, into next year, palubos ti apo ka nagkalaysada. Inito ta siya, ado na kita agararim kanyak, ngamtsak na mo, tawam mo ti pakarik na ti ayat. Kalpasan na di palagsinam mi kini Dexter, tsak matan nakarik na pa iti ayat. Ni Dexter, katadan asawa na, sa anak nga nauray. Ngayon nalabit sa nga talagang isuti para kanyak. Sa bagay man, nung ubingang pay. Manong nemi, enjoy pa lang tibiyag ko kas may sa nga balasang. Ore awan ti boyfriend ko, naragsaka sipod ta, makadanak ni tatang kininanang nga isuti ta kapatgan kanya. Into nagsabat ti dalan mi ti lalaki nga naikari para kanyak, no dumteng tuman, pakaamuang nga tumanong. Sikanto ti may sa nga alaik nga ninong kas pagarigan. No makikalay sa palupos ti apo. Ala dito yak nga rodan ng pumakada, kadagyaman ak tinabintas ngayon ka pa nang ibasa at tinasurat ko manong, sabi ko nga, tanakay tidakman iti liwliwa, adal kat pagsaramingan ti biyak, kadag iti padak nga nagbuya. More power to your program and God bless. Tuwing nga kadagyaman nga pagayam mo, Trixie. Iti pa nang isurat ni Lady M. Iti nga kapsat, iti panakaibasa iti surat ni Trixie. At least nalpas na yun. At least happy ending. Itilikodan ti amin papagayam. Kaya't sabi ko mata, doon kita makarelate, kaya kita anak, nga sa adang empatig ti pamdungo, kaya na impaayang pagribangan, di kita naganak. Sabi ko anyway, kudadangan sa amad langkit, amin nga makapagturpos, kita dapitas ti biyag na. Taba, sa bagay. Adumat nila kita asaan nga nakapagturpos na pinas matibiyag da. Ado pa kita nakapagturpos kaya maumot ti permanente nga trabaho da. At damad lang ti taon, no, marami ti bukod na kasat. Di ba? Salamat po. Iti padang suportaryo ti Nemer Studio. Salamat po. Iti padang suportaryo ti fanpage nga ti Manong Nemi. Kaya kasama ti panag-subscribe yo iti channel nga in Nemer Studio, iti YouTube channel, ti Nemer Studio, Nemer Studio channel. Ayan. Thank you. Thank you, thank you.